No čo to robíš? Robím Nie, to je kladivo podľa mňa. ne, gula. Nie je to kocka? Nie, gula. Pošleme Tereske a Alexovi? Áno. Tak im zakývaj. Ahoj Tereska, ahoj Alex. No, zakývaj. Kde? No tu, do foťaku. Ahoj Tereska, ahoj Alex. Ahoj. Ahoj. No, ahoj Tereska, ahoj Alex, ja im to pošlem. Ahoj Tereska, ahoj Alex. No vidíš. Zo spodu to musíš dvíhať, Matúš. Zo spodu. Tak. Esa.